Başka yıllarda girmese o çıktı. Kolay olanlar mı? Uzaklarına gelmedi. Gidiyor bile söyledi. Vardınızda girmenize mi geldi? Çekim olarak yaparız. Tamam gelinize. Özür dilerim. Bayağı olacaktı gezi. Bir top bizim imanlarımız geldi. Cebimde değil, öldürdüler. Biz öyle olmuş. Görüşçelikte koyacak. Birliklerine gelişti orada. Çekanlarda gelişti. Bir şey bana duyguları gelişti. Bana nasıl biliriz. Bugünkü şu sportluk işlere 2019 yıl Albaylı'nın şampiyonluk kubogu açık bir cereyanız. Çeşitlik seviyorum Albaylı'na hayırlı dönütürlüğün birim ünlüğün hırsıttı yeni spor cevapında da şuna ünlüğün turlar dönütürlüğün birimde taslaşız gerek ama iyi madani cevapları biz alıp geçeceğiz gerek. O şokta 91. yılkı yaşlar bu şekilde ötkörümcede tane uyuşturucular olsa bizde Kengeş ayı ünlüğü var, zaten berişken bize ayırdaşımız var, cana şöyle bir kadar bizim atomlar var, tekrar sağlık boş kurdurlar. Biz bu şoktan hazır, mamalarımız girişken olsa bir konsertlik programa bayram şanlığı bağımızda bari kulesler ağrına bir spor kılışlarlardan şöyle söz türlü bayram kılışlarlardan Madanet kısmatları kısmat kılıp alavçılar burada. Uşulandan Katar'dan kalmay biz de uşunda ötkörü türevini çeştik. Kırgız'dan ay çaraylı kızları Avuktu Şıkkar Mırzalar'ın aslında Çakşınatay biyin tarkılayın oturat. Madaniyattu, salttu, arttu, söz baktağın, ayağın zatın sıylanan Avuktu Mırzalar bazı göz, kolçaları bilen tosoz, asen ilçileri toğu.
Асен Кичиретова. Бардығы қойдық. Байқағандар үшін 3-ші қатарда кетіп отқан қыз өзі негізі түгі ауықтан болады. Ана бүгін Құдай берілсе видео жатып қалса, мейман болып оған кетшеді. Қойдық құрылысы өтті. Енді дағы бір жақсы ұрларын тартылайын деп келген айымыз бар бір құлша тосқоналы. Фарида атты бізден ұрытшы қызыз бар чақырды. Чоң рахмат, салғастар бі, ұматты бізден ашынғанлар. Біз бүгін бұл айынға Руслан әкеміздің атынан келі отырауыз. Руслан әкеміздің атынан сіздер үшін ағатайым атты шығармамды атқарып беріп қойға рұқсат етіңіздер. Жалан ғана ағалар үшін келіңіздер. Ала тону қозылады маңғырып
Екінші қызымыз Алматыға барды шындығында іздеп. Бішкекке барды. Одан бүгін ауылға келіп іздеді. Қызылды кисе жарашқан қыздарды барын қаратқан қыл шайнашқан бептеште қыздар үшін ауылда сіз үшін ақ қалпағын бұлғалаған біреу бар ма? Ол чағымыздар, рахмат. Бар едіңізіңізді. Bizim ağalarımız gelgen, bizden aynı hükümet başçımız Rahman Bakirevich gelipdigi bo'yicha bir to'p sevimli ishlar bor, o'sha uchun o'zini so'radi, Xudoy buyursa ish-shartlarda qatnashib beradi. O'rinbosarlari, ayol boshliqlari, bizning oilaning deputatlari va shunday ele biylari kelgan bir qisqa so'z bo'lib qo'ysa. Kelingizlar ağalar, jalqingizlar, so'zga chaqirib qo'ying. Sevgili Şahin Hükümeti'nin başçısının orunbasarı Umarbek Rızkılıç ağzına söz gezeyim uzatıp koyun. Assalamu alaikum. Hurmatli sportsmenler. Sizlerge bugünkü spor oyunu, mini futbol oyununun kutlab ruxsat etingizler. O'sha bilan birga bizden Güneş Aile Hükümeti'nin başçısı bir sebepler bilen gelmeye kalmamız için geldim. Oşa uyuşturulan demirgeci özünün bulunma hükümetimizin başçısı Rahman Bakirevich'e rahatsızlık bildirip ruxsat etiniz. Oşanda ele bugünkü Yerleşti spor oyunun başlanışını açık dep jarylap koygan ruxsat beresiz. Sizlerge taalorim bugünkü gündө ушул уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип айтарым бул оюнду уюштурганын себеби ынтымактын, бирдиктин, ыймандын белгиси. Ошон sizlerden сурап өтөрүм, бүгүнкү оюнду жакшы, ыймандуу өткөрүп беркендерди сурайларым. Рахмат. Аны бир жолу ынтымактуу болушубуз дәрби болсо, алтын жаштары мен силерге дайым тынччылык, аманчылык, дайым эле биздин айылда Açıklı günler kapolsa da bilem. Ошондой эле биздин ауылдык жаштарга мен ыраазычылык билдирейин. Мынакей башында айтып өткөндөй дагы бир биз ынтымактуулугубузду, биримдигибизди далилдеп отурабыз. Силерге ден соолук, узун өмүр, дайым эле ошо спорт менен ушундай алектенип биздин айылда эч жамандык болбосун. Дагы бир жолу силерге ишиңерге ийгилик, тынччылык, аманчылык. Arkadaşlar, ne kadar ayakta sakallardan gel otar. Bu jakşı kavarlık suyunduk var mı? Aval sakalları. Daim şunday jakşı çara bu sportluk çara. Deniger sak bulup, rahmat uyuşturucu. Birinciler şu uyuşturgan topka. Rahatsızlık bildiriyoruz. Daim birbirine şunday ördek bolup, giyingi paketlerle, dağemiler. Biz daga sakallar şunday ötközüp vereyle. Şunday daim çoğulup, ıntımaktı bedelli. Dağı şunday deniz tak bolup, jakşı özgürlüklerine biz dilekleştik. Rahmat bana. Assalamu alaikum. Бүгүнкү спорт оюнунун катышуучулары, спорт ден соолуктун, сулуулуктун, биримдиктин булагы дейт. Андыктан ушул спорт менен биригип, ынтымагыбызды курчуп, ден соолукту ойлоп, күчтүүбүз утsun. Бири-бирибизге сыйлашып, агайын карап, өтө эле жакшы оюн өткөрөлү. Кесиптештерде сөйлөп işlerine gelip kaldı. Şuların altında size soğum aytan.
uyuşturucu рахмат чоң ушунчалык чоң деңгээлде ушундай элдердин маанайы концерттөрүн өткөрүшү өтө зор болот экен. Азыр көрүп турабыз, жакшы маанайын көтөрүп алышты. Буюрса жакшы оюн болот. Келіп тұрыңыздар, кетпей тұрыңыздар кеде. Айырмашылығымыздың еңбегін біз көрдік, байқадық, жақсы іштегенін көріп алсын, жартылға. Ошондуктан ушул оюнга $1000 сорун сай берейин деп чечти. Анан Кудай буйрса сорун сай беребиз. Тургул жамбаңыздар. 1000 сом. Аксакалдардан 1000 сом. Birinci kızı nasıl? Rahmet ağlar, çok rahmet. Vay rahmet, kırmızı çağırınızda rahmet. Hazır biz oyunu başlayız. Oyunu başlardan bunu кетпей тұрыңыз, бір номеріңіз қалды. Ошондуктан капитан командалар гана чыгабыздар. Алган чыгып туруп, жана бери кирген досум. Алып кирбейсиңби? Кепкага салып бер, жөнүңдер. Берден тартыспай калып турушун. Ушул жерден тартып берет. Бардык кагаз иштеринин бардыгынын көзөлөрү бар. Эки суретке карталып туруп, сары карточка бар, кызыл карточка бар, толтурулгу, сөгүнгөнгө линиядан қойып деу керек, алда қалап, өзінің ойыншы өзінің дарбазасына топты тепкейді қармау алса, бұрды ол есепті үшіндігі солы топ деу. Қалған өніп жүргендегі шарттар. Азыр команда көп болған үшін стык тек крес айтпайып, уақытқа қараймыз біз. Уақытқа жыдырауыз, құдайдың сол алтымыз кеңірме. Ұшылы жақшы шербенді оғыл, ұшыл ойынды үтіктер олсақ деген үміт бар. Келіңіздер, бейінші қыздарымызды шақырабыз. Музыкасын даярдаймыз. Ауылдың шұңқарлары. Даярдайық болды. Даярдайық. Башталды. Музыка кетті, қой беріңіздер. Асен бейіншілер тобы. Ауылдың шұңқарлары.
Asıl geçilir dolu. Yeni jigitler bir ereceni buzuş gerek burada. Eğer sizler makul olsa var, kızlardaki bir komanda ol oyun olacak. Oturup kalı var. Endi hazır cevap dayar bolgon bolsa, bizde bunday sunuş bolot atат. Ушул майрамдык иш-чараны улантайлы. 91'de uyuştursa, kийинкисин ким uyuştur? Бирөөгө тапшырайт. 85'ler hazır bizde katarımız yok mu? Çok. Жаштардан баштайлы ama çok kalganda beri. Uyuştura turgan 89 бар. Daha kim var? Ошону айтат. Çok. Dur hele, birinci orunda alan adam 91 birden atmasa ne olur? Tamam, olur da biz pastanede bulunmaz. 89'da bireydi, eşlerse hocam bunları canlı ötkürdürese. Üçlüsünden biz biriyiz. Her bir komanda. Oyunumuzda жақсы өткөрүп алайлы. Есен аман, сөгүнбөй, урушпай, ынтымакта бүгүн Кудай болуп жақсы шермендүү өткөрүп алайлы. Андан кийинки топту Кудай буйрса биз 89-чу алтынчы топторда берели. Bir күндү өздөрү белгилеп, bir айга анан өткөрүп берсин. Кудай ушулардагы колдоо болсун. Балдарына, уул кыздарына үй бүлөсүн тынчтыгын алышып, өтсө белгилейбиз. 89'da. 93-1 школьник Киргиле. Дастан судьяда кел. Gelingizler, keyingi o'yinga tushuvchi komandalar 92-yillar va 99-yillar gelingizler. Tayyorlanamiz.
Азыр эмнерде грамоталар бар, ушулар тапшырып тургандар. Берде эң жакшы оюнчу деп табылыптыр. Бул жерде кандай аныктадык, сурадык, ар кимден сурап чыктык. Анан мотивация болсун, келечекке чыгып берет деп биз жакшы оюнчуну тандап алдык. Окпоен Аук айылындагы ынтымакты чыңдоодо, серик жашоодо жана дене сак жашоо үчүн өткөрүлгөн футболдук беттеште Аук чемпиондук кубогунда мыкты оюнчу деп Абдыкамалов Байел Нурманович дейт. Бул чабуу. Атасына тапшырып алабыз. Атадан Артугул дейт бир чакырыңыздар атасына. Бул тапшырып сизге. Байел делеген эмес, достордук болду, эсептейм. Жолоочу рахмат. Баардык командасына уюштуруштургандарына рахмат. Бул чабуу. Ошондой өткөрүлгөн мелдеште Аук чемпиондук кубогунун 2019-да мыкты дарбазачы Мамат Калыков Орунбай сыйланат. Алдарыңыз биз эс тапкандан бери айыл фаратада өтүп, дагы да фаратада. Мыкты, бул чакырыңыздар. Эймек сизге. Рахмат чоң. Эми аксакалдарыбыз 3-чү орунда баштап келиңиз. Капа болгон оюнда мындай көңүлдөнүүсү, мындай кечиричи түрүбүздө. Азыр эмнерде өзгөчө бир командаларда жакшы оюнчулар бар. Аук айылындагы өткөрүлгөн белдеште Аук чемпиондук кубогу 2019-да өткөрүлгөн беттеште 3-чү орунду ээлегендиги үчүн 1989-жылкы жаштар сыйланат дейт. Бул жерде Өмүрзаков Рахман Бакировичтен коллор, печатлар айыл өкмөтүнүн атынан тапшырылат экен. Ошого эме Бул жакка карасаңыз экен. Нар жактан бери карасаңыз. Ошондуктан биз аксакалдарыбыз тапшырып коебузбу? Кene, сиз тапшырсаңыз 3-чү орун. Бул чакырыңыздар 89. 3-чү орун. 1000 доллар. Мыкты команда Аук чемпиондук кубогу 2019-да финалга чейин барган команда. Мыкты команда 2-чи орун менен 1993-жылкы жаштар сыйланат. Болчалар. Данияр болчалар. Ең мыкты болельщик Данияр болсаңыздар. Қолдап 2000 доллар сыйдым екен. Ауыл айылында өткөрүлгөн Аук чемпиондук кубогунун баш байгеси мыкты команда уюштуруучулар ошол команданын жорубашчысын чакырабыз. 1991-жылкы жаштары Аук чемпиондук кубогунун чемпиондору кубок камерасы. Азыр кубок келип кетпейди. Азыр эми убактыбыз узарып кетти. Ошого акча бердик. Ошо камсыздык айтып коет.
Аны биз өзүбүз коштук, өзүбүздүн арабыздан спонсорлор жана агаларыбыз берди. Ошолордун жалпысын коштук ушул жергечи. Анын 4-чү орун группадан чыкты, Оюктан чыгып барды. Ошентип барды да 4-чү орун үчүн бул күрөш катуу эле жүрдү. Ошол команда мыкты эле команда. Ошон үчүн аларды эс алып, эмне ич алмашып кетпеди, калды. 4-чү орун ким? 96. 96. 1996-жылкы жаштары сыйланат. Сыйланат. Бочага. Ауылдың чемпиондық кубогу үчүн биринчи өткөргөн турнирде мыкты команда жана кубоктун ээси 1991-жылкы жаштар алып чакырыңыздар. Айып чемпиондук кубогуна киргендебиз, уюштуруучулар 1991-жылкы жаштар деп коет. Эми аксакалдар соруңарыбыз бар. Биз сүйүндүк биринчи жолу эми буга чейин биз эстаткандан бери да бизди заманга чейин эстеткөн. Эстаткандан бери эң сонун эле майрам болуп окшойт, спорттук майрамчы. Ошондон биз муну келишинче уюштурдук. Концерттик программалар болду. Анан биз эң сүйүнгөн чалып биз дагы барып ойноп берели, туруп берели дегенде биз сүйүндүк да, себеби убагында бул кишилер бизге окшоп чуркап жүргөн убагындачы. Өмөргө катып ойлонсо эле, сүйүнгөн ойлонсо булар кызыгып жүргөндө кайсы бир деңгээлде булардын салымы чоң да баарыбыз үчүнчү. Устат болуш үчүн булар менен кошо жүрүштүн кереги жок. Булардын таасири бизге таасир эткенде ошон үчүн биз ушинтип өткөрүп атабыз. Ошон үчүн биз кадырлап келгендиги үчүн, ойлогондугу үчүн анан дагы келип турубуздар ушинтип. Ошого уюштуруу тобу чечим кабыл алды, 1000 сом акчалай Старик 1, Старик 2-ге кошуп. Дештиңиздер, э? Болчу апаңыздар. Стариктер. Эми уюштуруучуларды азыр сөз кезегине чейин айтыла турган аманаттар бар, ошолорду айтып коеюн. Жалал 3-чү орунду көтөрүп берди. Ошо жигитке бир Россияга кетти азырчы. Бүт ошо чуркап атты, анан ошо чийипчи жазып, ошого бир дуа кылып коебуз. Анан Россияда иштеп аткан балдарыбыз бар, ошолор колдошту, анан уюштуруучулар бар да, ошолор аманаттар бар, мен ошолорду элесин айтып коем. Дагы ким унутпадымбы? Унутпасам папамызга Рахман Бакирович менен сүйлөштүк. Анан сунуштарыбызды бердик. Мен бүгүн уктум, барсам ушундай комитет бар экен, спорт комитети. Ким экенин билбейм дагы, бирок бар экен. Ошондон ушул иштерди менимче ошолордун милдети да. Ушулар алса биз барып жүгүрүп жүрдүк. Ким бар, печат алып бергилечи, ручка алып бергилечи, кол алып бергилечи, аппараттарды алып келеличи десе, ушинтип чуркап жүрдүк. Ошолор өздөрү кылса биз өзүбүздүн акчабыз менен ойнойбуз, алар уюштуруп берсе да. Биз өзүбүздүн укугубузду талап кыла беришибиз керек деген максатта сунуш айттык аларгачы. Кудай буйрса айыл өкмөтүнүн деңгээлде ушундай иш-чаралар болот. Башында 89 бата алып коюшкан болчу, бирок азыр нааразы болуп атат. Азыр 95 биз өткөрөлүп деп айтып атат. Ага чейин суранып атабы? 95-ке беребиз, ага чейин Чаракабызга беребиз сөзү. Азыр Чарака берип болчу. Депутат агабыз кечере келип калды. Депутат. Чарака. Келиңиз. Жамал телевизор. Assalamu alaikum. Туғандар жаштар. Бүгүнкү алган сөйлөгөн менен бардыгын куттуктайм. Жерде биринчи максаты сөйлөтмөс, биринчи экөө жооп берсе, Кудай кааласа өлкө максаты үчүн ойнодук. Ушундай оюндар ар дайым болуп турсун арабызда. Кудай кааласа ынтымак болуп турса, ушундай залдар бизде дагы болсун. Ушундай залда өзүбүздүн айылда ойнойлу балдар ынтымак болуп, ушундай бир уюшуп. Кудай кааласа бизге да насип кылсын. Күнү эртең чыгып топто ойноп, Писабызды тойбозук эле үйдө жакын жол кире кетип машина издебей ушундай
Xudo xolasa keyingi yillarda bizga da nasib qilsin, imkoniyat bo'lsa, shu narsani qilib beraylik, xudo xolasa. Sarakamizni bilamiz. O'tganda yaxshi atuvchi qarshilab deputatlar bor, deputatlar yaxshi ishlab qilamiz. Hozir 95 lerga so'z bor ekan aytib qo'ysin. Birinchidan assalomu alaykum, avval yoshlari. Bugun yaxshi o'tdi o'yin. Barimiz yaxshi intiloq o'ynadik. Keyingi o'yinda biz alaylik deb aytdik, faqat yaxshi o'ynadik barimiz. Biz futbol emas, birinchi kuni voleybol, ikkinchi kuni futbol bo'lgan tarafimiz. Buyursa 18 futbol o'ynaymiz, 19 voleybol o'ynaymiz. 18 voleybol, 19 futbol o'ynaymiz. Zaytet qo'yamiz. Zaytet qo'yamiz. Qaysi shu oydinmi? Shu oydin. 2 kun. 95 ler. Ko'riz bular to'g'ri. Jumadan keyin. Jumadan keyin. Ana bo'ldi. Keyingi juma 4-5. Rahmat bo'lsin. Shu doim tensorlikda, shu intimoqda, shunday yurishlarda o'ynab yuradi. Jengilgan deb men sevib turganda rahmat sizga. Doim shunday tinchlikda tensorlikda yuradi. Tinch bo'linglar, ig'ilib qoling, omad tilasin. Hozir bular buni aytib qo'ydim. Taqtash turib, agar gruppada aytadi, sen armiyaga jalb o'tirmay vaqtingiz ketib qolsa, bular taqtab turib gruppada aytadi. Jalolga Rossiyadagi baldarimizga 91 lerga uyushtiruvchilarga bir duo qilamiz. Mayli, uyushtirishlar doim tinch bo'linglar. Shu ishlagan yigilik bo'lsin, omadlar bersin. Daim aldığı koyduğun uyumasından var, işe aşırırsın. Tinç bağlı, olmuyor. Daim aldığı. Aytılan saatte gelelim tamamdır. Geç geldik. Aman biz sözü 9'a çeyin alğamızda şu boşa eskende. Şu belkiler 95'ler taktap kurup bilmemesin. Kıznos bu. İyi oyunda kıznos gel. Hiç neresinden çıkmadı. Var mı? Sizden çıktı. Bugün oyunu ötmüşte Ruslan'ın sözünün öte çok salımı vardı. Özgür'de görgendişler. Ne kadar biçileri de gelip ошондой жакшы кубокту Алыптан группасына чыгарып өтө жакшы немеде уюштурду да. Ошого ушуга ыраазычылыкты билдирип, көзүмө жакшы болду. Ömür uzak olsun ekan, daim şehirlerin üstünde şu hizmet kılıp duruyor. Elden aldı onu, ben sana uzun olsun ekan, momin. Allah razı olsun. Vallahi ben cemaat ver. Cemaat. Hayli, şu yaşlarga cemaatga daima uşuntu oynuyor. Buna tınç, bul janjal olgan jerde oynar. Şu daima şu tınç oynap, bir-birini sıyla oynasalar, şu oyun jakşı olur. Sana omin, tınçlık amaçlı. Telekanaldan beririz, internetten görürüz. Şu baktığı gözlemlerler, dostlar 20 yıldan keyin, 50 yıldan keyin şu videonu koyu esnep görürüz bu arada. İnternetten görürüz. Rahmat geldiğiniz için. Sen kalan çıktı öyle.